Kakasi Student Union, KSU Southwest Kasil District, Ringkat bat kiwegi sing Bhalang District, kila pelong ni ka jingalang padba, hagasnong rangthong, ban pensyai padba halor ka jing temujong si maharam ringkat, ka dopar hima, ban dia ya ka jaka hawa mula syakishipai kaput. Hakani ka jingalang na don lang ru dokumentari jong ka sinong rangthong, uba kitbor lang nongram, ringkat kiwegi kiri rangba, hakaba shibon, ki jing pensyai na yo sngo na kiseng bano menteri jong kasnong rangthong. Na markata ka seng ka wer yo padba ban mi syakmat ban persyai ka jing temu jong siem bat ka dorbar hima bat ki day ban wenno sendan ya ka jing temu ban dia ya ka jaka syakishipai na markan kata yo kun hajar jong ka hima mahram. Habai jing kran ka jingilang uba forward man nongram. Ubadai President jong Kakasi Student Union KSU Southwest Kasil District ulai kublai yaki agent jong ka sarkar kiblai jingtip hakapor kababiang haswa bakapor kan dirno. Uloong dailing ba ki agent jong ka sarkar kibawan ban pinbiet da kumni kumtai basayo yak jingtip ba usia maharam ringkat ka dorbar hima kitemu ban dedo yak jaka syakishipai kabadai ka jakarab jakaryang jong kun uhajar jong ka hima mahram badai halor kani ka nongrem ka seng kala yeng ban persya na markan kata yu kun uhajar ubarap hakate ka jaka tang kata henry kan kata ru ya ka pateng ka bansawan panai ya ke siti hau tisi dak banta penong ba na rangkat pat ka dobar hima ni ya ke jaka hapok pat mula Ladap nangalang jopi ki pai panang soslo jong solang tong pimet sim ke dekat pule mapi kai bang sim rangkat par kata ka dopar kata ka estip dopar ka tho ande pin setep bat pin sei pat ki ai kita ki menteri ki badan hasinda jong sim hanta pi pidlak arfa tarik jong pelajon ka estip dopar jong hima kala syania hussein rangkat par kata ka ki menteri Banlet kidau, ban ayah kejaga, hantai papat mula, hasa paitram. Arbi praterek, kedau say, ba, kasanya, kaya kutip darbar kasanya, hau saya merengkat perkato kedengut ki menteri. Lama bimet, siapa kita tuat pulih. Bat jine ki snong ki balong ka phatgra ka nongba nanba bat ka dirang bat ka renikor te kabakta sisa hadu kata-kata te ngasngau ban ai kuplei kabakam kerpang kalong syaka KSU Southwest Kasil District kabala alam kemat kabala yo ia kene jingtip kababiang per na kementa ukun uhajar jong kai hima maharam kajengi di balai ngikum kisamla jong kadong kathan ngiayang teli ringkat berkaki KSU balai kadon kadau na kabenta baka tak sisa yang ukun uhajar jong kai hima kajongi kunta baru kiseng bahalang kilem teli melon ya kini kamat kabakta ya ka songsok songsan bat kabakta ru ya ka pliangja jong ukun uhajar jong kai hima sa karai jong kadorbar hima hibarkowai hare akan ru terikpat na kalang jusem ula kumno ula pha ya kita kesti sekibor distrik bat ulaong ba mga kumusim rengkat bat kadorbar hima ngila pediang na kamta bansna ya kata ban aizaka bansna ya ka ketem sipai mga bat kadorbar hima manu kita dorbar hima ka kenthop ya barok ki senang ya barok ki lenggo ya barok ki basan ki badan hapo jongkai hima maharam kabubut ba kata garai kata kajik pensai banong ba nyimpat ai nak kala global pelem kala yapno aku tu kusti jusem lana kadai kajing le merwe jusem sebenang ba kadai ka kamram juki menteri kan ba kilepat jisai habade berkata ban hakata kajik pensai ru dawang yang iba nakalang kadorbar hima kamparai ban ai jaka sikibor sakar ni kibor distrik buntar terter hare kan ru terikpat
ladep ai da kajing tho haswa banlum ya ka eksekutif dorbar ngam tip ki akaran kuno eksekutif dorbar ngam tip la kalong ba amdan ki banut ban kerenne bar okhat ki la sulang usim ulasu underestimate ulasu nyobain da ka ba pelong yang kongu ya kita eksekutif dorbar kata ngamla ban tip Henry kalong ba ula debra swan ritarik haga pra tarik pat usupan kamu ya kita kibreu lani lesi kamdan keji akran ru lesi usupan syais kata ngaso ba kadai kebanta joki members joka eksekutif dorbar bakin keren habere kata ritarik le ai jaka spai kan dalum dorbar arfu kumbalang mata hadu mata padlum hira ya dorbar hima brokoi harai usem keji tho ban uang ba manga berkadorbar hima nang larai ban pedang ya kata ketem sipai tika sanga ki menteri ban sabanang ba kumbang mene ba ki menteri senang kidai ki bami kemat de senang ban sabanang ba habedai ba ka khandau ka siap lana ya bedai ki banta ki bakta ya ka ya ki kun ki ajar ki bakta ekari ucap benreu ngasa banang ba kumba menteri jong kana wala senang namang jong senang rentang jong kowe ba kowe senang menteri udah bami kemat dan ngasa banang udah ban keren ya kata kasur kaba ki paba ngasa senang ban ngasa banang beladai pui put ba pat ai jakale ngasa banang ba kata ka senang utau menteri ubalik ban mencurang kata udah ban wara dakarai jong kadorbar senang dorbar jo kahima bat ngan sedang nakakam kaba nadu upala sedang sapriang kane kajing ai jaka ya kisipai hantaha pot mula ya kaba ngangam dak tibha kador hangno baro kinong susnong kilaya keli yang ki ong menteri kaladon kam ne am bangin hapan ya syai kane kam lapi u menteri jo kasnong pidon bentan ya rai ngam syem ya kanu kono karai kaba klut ban ong ba nginda don kam ban ya lum ya ka dorbar snong ban ya pensai hendrai ga sukumen hakne ga por ngadon markmat bat kini ki samla kiba haka bastang ngamlen ya ka jingsisa bakal ta amat yanga menteri jangga snong rang thong badai ru dekot jangga eksekutif dorbar jo hima namar ka jing kena ka panengkong kalong bamangi ki menteri ki lengdo jong ka hima maharam kumbala sapriang sosial media ngidai kita ki kwan mentoy ki lalot spa ki mendiri habe dai bat kane ka mat habe dai bat kane ka kam hendrai ngan yato ya pi bahaden bala sapriang haki sosial media da kajing sokya kumu menteri juga senang bat kum uwai na ki menteri juga hima nengkong ngila kentu yung siyam banlum kerke ya ka eksekutif dorbar juga hima badai haka khasan tarik na kaliang usem uhapan lum kerke ya ka eksekutif dorbar jong hima na kaliang janga bat ki para menteri khamtam ki menteri kepada shani seneng ki pampit tangi kata ka jakahan ra gila ngat kata jing sa keno nila bo ka jing kli usem halo jong ni kam hadin ka jing tay ka eksekutif dorbar ka bangamla ban detail hangni ya kata ka jubak no usem galong bahot ka don ka jing pan kato ka siti ka bala poi ka bala pulih ka eksekutif dorbar ka ba arpu Patrick Jun Henry ya ka proses ban ai kampat don ka bagong bata tinagal yang jungi hadin bula pensai ba pampat don kata kajing ai ngilahon bat ka wai pat kajing pensai kalong lada te ban ai ru dai ban wara swaha ka eksekutif dorbar jo hima pan ya tai batro banyo ya ka approval na ka full dorbar jong ka hima ka baken thup ya barok ke menteri jong ka hima kata gadi kijing persai jong sem bat na kaliang jugi hakato ka meeting ka bakhat santri ngila sohon ya kata nganong hangni da ka basai bala da palat nang ta ni ki de khot jong ka eksekutif dorbar bat manga ko menteri jong snong thong ngamla banong e kan dai ka kam simet ke jong u ada palat na kata ka bangila panding sai